Kano media ni painai joto channel ni takuk sono khakaham ti pisini gue sing tini tiwa pisini central meeting semaro mulunga sukha sini main je agenda omong kha chini peace accord mani bisi kolo mangui thangka tabu implement ungya ko kisa implement ungkha amorno tei no ching tini review khailaka kebangma di Filipina ini silai tak coba kelajai takut sama kes tabu upaya ko ani ni cukup upaya om tikai kebang ma kod logo tabu cini borok lang jagai tonggo kem ni mungwe waren hai tonggo tabu bo kai tabu government kebang ma jaga bo inisiatif naka cini tiwa IPC bai seng agiwo deputation ni mani jagulo hari wi tabu borono rehabilitation ni bagai tabu site wi tonggo ebong kisu tabu borono habari wi tabu jaga facility khai bagai jaka ega abuni bagai no sara Tripura wo kobang ma jaga wo chini jara silai be choba khai phirogui phaina returnis rongno rehabilitation no tui no sintini ore review khalaika ega kobang ma borong no tabu go maya ko onek bore accept bongya ko oboron tui bo sintini ore problem salaika tai tiwa IPC ni chini je committee aje central committee tamani chini adong bo thui thanga ore kecil ini ketal kecil komiti bosan saya selap sakai nasem komplit kebinai engkai cini tini ni je ingko pangga sumani bosan Tripura mo thawo tom tuti no bubagaran saka sing bubagaran ni knowledge ruwi no sekamu sing khwayo bosan reli klaika tini ni meeting bo bubagaran an ingko WhatsApp te message raka bubagara cini India ni phataro tomani bagai bo nayako joto to bini knowledge ruwi na sing meeting sing khlai tomo gai kokungkha jehetu tiwa IPC ekta non political organization chimoro jara silai be soba khlainai jara returnees boroni komno wan subui ebong sino jara subasu khlainai kami amsaini ebong tini Tripurasani hamkrai no tui no chini main je agenda chongomno tui na agongnai gai chini peace accord no implement khlainai bagai chung daktino chung case khlaisinai kisudin lagi cini advocate Anthony Deborma by Angkok Salaka ebong sem tini no bini yago cini peace accord ni kagos stok dokumen stok nilani sing thangi tongo ingkai bobo kosika cini amono bo high court case khlaisnai ingkai draft complete khaiman pore no chung ingko bo high court Tripura high court chung case khlaisnai implement khlainan bagai karon government chingno promise khlaijak chingno pog rijak je cini peace accord khlainan bagai Semua Pursana Kelayu 1996 sono Tripura Police o edisiam sayo khalainen bagai abono governor thani rojang mani afrono governor soi thaika kintu dirgo bosor lepro namalo bo kajokori khaijagia tabu bo khalaije ko kintu bubaganan prifang bai tini edisi o khomata phaimani yagulo o edisi o police force tini planani bagai tabu foksam na hajaka ebong kamon chilo abonotui bil pas klaijaka aboni bagai chung blaikene khatom thogo blaikeno chung tamhi chane bubagarona hambai yaparo tamni bagai kai beni subasu kai tai jotto chini iye tai MDC rok suba chaitomani bagai no tini police bill edisi ni council of pasungha ebong taw bini rules bo tabu discussion ngoi tabu pasungui thangka engkai oti haikeno kubang machini peace accord implement khlaijega ko tabu khosana khalai 10 be accord ni sigari bari bo radio station man tomani khlaija prai 80% complete kintu tabu sai chethor jagya abono tui ke bo khusaya ni bagai khiglai to nijago omno bochini tiwa IPC ni ojamarok sim thangai nai nai sing naya boseng kongya ongonai kai chung district wise chini rally boseng sangnai datino kai chung ekta tentative date singnaka sing Sipai Jola by West District ni rally sing kumulama dakino khlainai chini sara Tripura wo sabrum bukhago dakino khainai chini kok tongo eka kai ante ekan Omorpur bukhago sing khainai joto dige no sing khainai bagai saitogui tongkha ebong date bo motamoti fix no dige thang tongkha eka kaisa chini kaisa lama busu ungui pusaka omongkha coronavirus no tui ekamo jodi bemar kaising hoito kotor ma chini kha musung tui sing rally ro khlai mangla kabono chung wan chugui tongo paithago governor no chung memorandum dinai
Agartala hate rally khlaye kai chini prottekta movement no abo democratic movement nungnai ebong peaceful nungnai जों गणतान्त्रिक लामातै नंखौ खालायनाय एकाkai अरो अनेक बर प्रश्न खालायमानो दिनै जे जारा टिवाइपिसि खालायनाय बरतो निगो तिप्रामथानि बाइसे गदाल जाखै बर थाङै टिवाइपिसि बर तैसा आलादा खायखा आं बुबागरानो बिसयनो तै बर मालाय पक साका एबं बुबागरानो डिटेल्स सुकुरबि सामानि यागुलनो बुबागरा साका नरम खालायनानै नांगौ खालायदि अबा आनि सापर्ट दंगो एबं आं सापर्ट खालायखानाय नि बुबागरा साव अमा मेन टिवाइपिसि नि का जारा जों सालेन्डार खालाय फैलायनाय किपिलि फैनाय दं बरनि दाबो रिहेबिलिटेसन मैया के गभर्नमेन्ट चिनो जेखेने उनको प्रमिस खालायजा एकर्ड खालायजा कागज पत्र एकर्ड खालायजा के चिनो तांग तबो पीस एकर्ड इम्प्लिमेंट खालाय तांग चिनि मान थायनो रियाबा तिनी बुरु एकर्ड इम्प्लिमेंट हुइ तंगो तिनी मिजु एकर्ड तिनको मिजु नेशनल फ्रन्ट एकर्ड इम्प्लिमेंट हुइखा किन्तु चिन त्रिपुरा निके तांग इम्प्लिमेंट हुइयाबा अबनि बागैनो जों ताबुखाय एकदिके डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट हुइसनाय ताई कैसा कैसा हाई कोर्ट खाइसनाय तीन एडवोकेट बायबा अंकक सालायबेके चिनि जों डकुमेन्ट्स दिनाय तापुरा अबनि बागै जों त्रिपुरा हास्तेनि जत्तो लुकुरमनि चोबासो नांगौ ताबु ग्लै दुख नांगौ जे चिनि खरकसा बरक सिलाबे सभा खाय हा दफानि बागै सभा खाय फिने सा खामियां खाय केबो नायनाय करे केबे सुबा सुमाया जों जारे सिलाबे सभा खाय फैनाय जों निजेनो थांगै मा सबायलै खक्सा खुंनाय दिनिबो जों सुबाय फायो चिनि तो खिराय दे बर्मा रुनि न नगो उस्टु कुंगै क्लाय तंजा जों पाल पाल थाङो चिनि ताखक माथाम पलय क्लाय तंफुरु केबो थांजा चिनि खवायनि जत्तो चिन ताखक संनो प्राण खुमलाय जों बनो चुबावै दिनि साखाम दिनिबो अ मिटिंगो फायसो फायजा कमतिकेनो जों गोबांमा आगे नयनबासिनो नायजा चिन ताखक नयनबासिनो जों नायनो दैसा गाय मते आइकन सारतिफ्राव चिनि बरक गोबांमा जागावो दफा हानि बागै सभा खालायनाय र दिनि फै जों मा बलायो जों सभा खालायनायनि बागै दिनि एडिसि उंखा टिएनबि जुदि बलम बिसिङाव तङै सुबा सो सिलायबे सभा खालायाखाय ताई यामो डेमोक्रेटिक लामा तिउजे जुदि गणतान्त्रिक आन्दोलन मानतै सानि खायाखाय दिनि एडिसि मा गला खम चिनि जत्तनि फानबायनो दिनि भारतनि संबिधान गरै आबनो संशोधन खालायै जोंनि एडिसि खन्यो रिमारिखा अ एडिसि खन्यो रिमानि बागैनो जों दिनि अर त्रिपुरा लेन्ड गेटर त्रिपुरा लेन्ड जों सानै मानखा एकाय जुदि जों म जुदि खन्यो रिमायाखाय दिनि जों म सानै मांगला खम खनबो यरि मांगला खम का आबनि बागैनो शुधु सिलायबाय सभा सिमिया जों जारा डेमोक्रेटिक लामातै जारा सभा खालायनो बरं जत्तन सुबा सुबायनो जों सिनि दफा हानि बागै जों मावान सुबै जों सभा माबो चालायनाय लगे लगे आं दिनै नरमनि गोसोखांबो जत्तनि थाने फयनानि मुसुंगो जे ताबुको बलंगो जारा सिलाय रमि तंनाय ताखक सोंनो बां सानानै नायो एबं गभर्नमेन्ट न बां फयनानि मुसुंगो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट न एबं अमनतै जों सेन्ट्रल बबुबा गराबाय जों पक सालायका कुम सेक्रेटारिनि लेभेल जों पक सालायका एकाय जों नायो बर कायसा बरम तयै पीस एकर्डनि बिसिंति बर फिरगै फाइबे ननखन जाहाथे गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ नानान खुनताथिनो बरनो सिलायबे सभा याखारि तुमनानि बागै जत्तनि बिसि रेसपन्सिबिलिटि का सेन्ट्रल गभर्नमेन्टनि बर एकर्ड जुदि मुइ जत्तनो तुबै थुमै मान थांजाखाय त्रिपुरानि जारे सिलायरम तनाय बरनो फाइतांनि तुइ मायना बरनो तुइ माननाय ताबो आलफानि उनको आलफानि जे बाकी अवशिष्ट तंमाय बरनो तुमनानि बागै ताबो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट याखारि रमै तंगो तिनी नागामखा तिनी मणिपुरी रंगो तिनी उनको तिखलाय तुमनानि बागै सन्मान लुइ तुमनानि बागै चाइनि तंगो के आबनि बागैनो अर जत्तनि से बिसि उनको नायकाय मिडिया रंना पयजाव ताखौ नरकनि माध्यमेनो चिनि दफा तिनी मुसिका कुना कुनिनि चिनि जिंजालनो थुनुक जाखा नरक चिनि अ जे दफानि सभाव नरगो कायसा सेंक्रा नरक सिलाय रमिया फाना नरगो कायसा फुनुमानि बिसिंतै सिसारि काचिनि दफानो नरकनि साक्टार माबायनो चिनि त्रिपुरा सरकनि गोबां मा जागावनो सिसावै फैखा गोबां मा जागा हामिया खालायथिनि रगो नरगो सुबाय फैखा अमनो जों मा बलायो गाय आमति हायकेनो जों जारा ताबो सिलायबे सभा खालाय फायै जाबो मतंनाय बरंनो सुबानानि बागै नरमे थान जों पयो जेल बिसिङावबो ताबो गोबां मा बरक सिनि जेल खालायजाक दंगो 20 बोसोर मुइ खामायजा अनेक बरक ताबो यगयाखौ गोबां मा बरक यखा तै बाक्सा ताबो यक्तै आं बरबाय जुगा जुखाय दङ जोंखाय ताबो
गभर्नमेंट नि किसाव कोरोना भाइरस नि रेस्ट्रिक्शन bai जों जेल थांनाय नाय मानिया गभर्नमेंट परमिशन करि अबन bai जों नाय मानिया के आं खाख्लायो चिनि TYPC जों एक नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन जों बुबाग्रा बायनो थांनाय आगि बुबाग्रा कांग्रेस नि जाकार फाइफ्रो नि सिम कांग्रेस तंफ्रो सिम TYPC बुबाग्रा बाय तंगो थिनांगो बतंनाय जों थांचा नायो बुबाग्रा साव थांचा नि बिसिंतिनो चिनि दप यगनाय चिना हामा फियाबै माननाय जों नायो बुबाग्रा ति थंतिनो चिनि स्वाबा जों खालायनाय